Zovem se Đorđe Ivanov, poznat kao pilot slikar ili slikar pilot, svejedno. Kod vas sam bio gost pre par godina, međutim danas je druga situacija. Pojavljam se više kao slikar nego kao pilot. Naime, pre 3 godine sam otišao u penziji i posvetio sam se isključivo sada mojoj drugoj ljubavi, slikarstvu. Međutim, mogu reći sa jednim većim iskustvom nego ranije, na polju slikarstva normalno. Znači, kao što sam rekao, leteo sam na MiG-u 21 do pre 3 godine i tako da sve moje slike koje su i kasnije nastale i do tada, a i od tada na ovamo, vrlo su vezane i bliske su vazduhoplovstvu. Tako da inspiraciju uglavnom najveću nalazim na nebu, što bi rekli, dostupno samo odabranim i retkim koji mogu da se inspirišu na takav način. Znači, visine nekih od 7, 8, 10 do 18.000 metara i brzinom do 2,05 maha, koliko, kao sam rekao, MiG-21 može da postigne te visine i te brzine. Na polju slikarstva, znači danas mogu da govorim da sam obišao skoro celu Evropu. Zahvaljujući normalno dobrim ljudima koji su razumeli ovo slikarstvo, da je i inspiracija, znači vazduhoplovstvo je jedna velika stvar koja se može naslikati. Jer puno puta kad bi pitali svakog pilota, znate kako je bio ovaj let, on bi rekao, pa ne mogu to da vam objasnim, znate, to je jako teško. A kao slikar mogu da dočaram bar deo te priče kako izgleda to vazduhoplovstvo i to letenje sa tim brzinama i na tim visinama. Kao što sam rekao, pre 3 godine sam prvi put na poziv ambasade i mog školskog druga Blažević Zlatka, koji se nalazi, koji trenutno živi u Slovačkoj, otišao sam i napravili smo jednu prvu, da kažemo, međunarodnu ili evropsku izložbu. Onda smo shvatili u stvari da su ljudi željni upravo takvih slika, inače su jako retki u svetu da piloti i slikaju. Tako da, eto, kažem, Bog mi je podario imam tu privilegiju da mogu da, znači, i slikam i normalno da sam mogu i da letim do skora, što je redak slučaj u svetu. Posle Slovačke slike su izlagane u Bugarskoj, znači u 4 njihova najveća grada, opet uz pomoć naše ambasade u Sofiji, znači Sofija, Plovdiv, Varga i Burgas. Mogu da rečem da je tu bilo jako interesantno, ljudi su stvarno bili zadovoljni, njihova televizija je pravila divne emisije i to je satelitski su prenošene, tako da mogu bi reći da na jednoj mojoj izložbi je bilo kompletna cela eskadrila bugarskih pilota, što mi je odalo ovako veliku čast i priznanje, da ipak, eto, kažem, po pitanju kolegijalnosti, oni su iskazali baš do sada jedini koji su mi tako bili dragi gosti, jer kod nas je to malo ređi slučaj. Sad, zbog čega to ne znam, ali tada, kažem, stvarno sam bio ponosan što sam pilot i što sam pripadnik ove države. Posle Bugarske na red su došle normalno i ostale evropske zemlje. Tu bi istakao pre svega Francusku, znači opet uz pomoć mog druga kolege Miše Vukojevića, koji je vojni ataše pukovnik u Parizu. Uz njegovu pomoć, opet uz pomoć ambasade, uz naše uprave za moral, slike su izlagane u Francuskoj, znači u rezidenciji ambasade Srbije i Crne Gore, gde je lično prisustvo i ambasador predsjednik Marović, normalno naš ambasador Diklić. To su bili i eminentni svetski slikari kao Cilje Marinković i ostalo, a sve je to zabeleženo u mojoj knjizi utisaka. Ta izložba je u stvari bila samo povod za svetsko obilježavanje dana vazduhoplovstva, 100 godina od prvi let čoveka na motorni pogon, Braća Raj 903. Znači 2003. je bila centralna proslava u Boržeu, gde sam ja učestvovao sa mojim slikama na temu vazduhoplovstva. Posle Pariza, normalno tu su i ostale zemlje, znači u Austriji sam izlagao. Interesantan detalj je u Austriji da sam, kažem, u povratku prema Beogradu, neke prijatelje, kao odakle putuješ iz Francuske, pa šta to nosi slike, ste slikar, pa da li može da vidimo, normalno da može i sve to, tako da je interesantno da se napravljaju se 2 izložbe, a posebno mi je drago da na izložbi u Gracu, to je
to je svesrpsko stvaralaštvo kulture, znači pored muzike, folklora, književnosti, bilo i slikarstvo, da sam tu imao tu čast, da sam dobio prvu nagradu za moj rad, u stvari to je ikona Sveti Nikola. Posle toga, prošle godine sam isto imao 13 međunarodnih izložba, što da kažem svojevrsni rekord. Tako sam putovao s porodicom, znači sa suprugom i 2 dece. Prešao sam preko 100.000 km automobilom normalno i kažem to je svojevrsni rekord, skoro znači 10 inostranih i 3 domaće izložbe, znači svaki mjesec po jedna izložba i koji su naišli na veliki prijem i onako su ljudi baš iskreno bili oduševljeni. Posljednja u nizu tih izložbi u inostranstvu je u Rimu, isto u našoj ambasadi, isto u rezidenciji, znači bilo je opet veliki odaziv, puno diplomatije, preko 260 znači tih, kažem, predstavnika raznih zemalja sveta. Što je opet izuzetno interesantno da mogu te slike, znači normalno tu pored slike na temu avijacije koje imate priliku ovdje da vidite, bili su pejzaži iz Srbije, iz Makedonije, s Kosova, onda je bilo većinom ikona. Posljednje 2 izložbe u ovoj godini su bili jedna je na Kosovu, znači na Brezovici u Štrpcu i druga je bila u Muzeju vazduhoplovstva. Opet bi se sad vratio na jednu interesantnu dogodovštinu sa izložbe na Kosovu, sa Brezovice, stvari u Štrpcu. Tu je bio jedan gost, Francuz, koji u Prištini ima neke svoje obaveze i neke funkcije, tačno ne mogu sad da se setim koje, ali mene su predstavili i on je slučajno vidio moju knjigu utisaka da sam izlagao i o Francuskoj. I krenuo je neki razgovor gde smo, ko smo, šta smo i na kraju čovjek je ustao, čestito i kaže gospodin Ivanov, drago mi je kada sam sreo čovjeka koji bolje poznaje Francusku, a ja sam rođen, kaže, u Marseji. A to opet nije slučajno. Puno puta mi sami živimo u nekoj zemlji i ne poznamo svoju državu. A možda putujemo često i hoćemo da poznamo svijet i onda više dajemo, više se interesujemo za te druge zemlje nego za samu. Ja ne mogu to da kažem za svoju zemlju, stvarno poznajem svaki kamen kao pilot, sam je špartao, znači cela bivša Jugoslavija i sadašnja, poznajem svaki grad, poznajem čak i običaje, ljude i sve, ali Evropu sam za sada vrlo dobro upoznao. Interesantan je jedan deo u Parizu, u Sorboni, gdje je bio moj sin Jovan. Imali ste priliku danas da posjetimo vrtić i da pogledate, dete ima 5,5 godina, uradio je svoj prvi rad i to sa bojama vitražnim na staklo i taj rad je poklonio svojoj vaspitačici Dobrili. Mislim da ste to vidjeli, da ćete to gledalci imati priliku da pogledaju i da je dete krenulo dobrim putem, kažem, kao moj nasljednik, jer naravno ja kad sam imao svojih 6 godina osvojio sam prvu nagradu crten do duše tada kredom na asfaltu. Tako da verujem da ako se bude normalno posvetio tome, da će jednog dana i od njega biti ovako velikog slikara. Kao što sam rekao, pored ostalog, u mom slikarstvu pojavljaju se ikone. Ikone radim tehnikom ulje na platno zbog dugovečnosti. Radim i na drvetu, međutim, lično po meni tu tehniku malo ređe radim, tako da uglavnom su ikone rađene većeg formata i ulje na platno. Ove godine trebao bi da se uradi ikonostas u jednoj crkvi Kiril i Metodij pravoslavna u Parizu. Tu sam angažovan, tako da za otprilike mjesec dana krećem tamo i mislim da će da uspijem da uradim bar deo ikonostasa u ove godine, a za dalje će da vidimo. Planovi za u buduće su isto planirana izložba u Kanadi u maju i junu mjesecu, opet uz pomoć Ministarstva za kulture i uz pomoć naše ambasade u Otavi, znači u Kanadi. I najveća želja mi je da se realizuje još jedna izložba koja je u dogovoru bila od prošle godine, međutim zbog spleta okolnosti nije bila održana u Rusiji, u Moskvi.